Vreme i ljudi. Vreme i ljudi. Vreme i ljudi. Oj, djevojko Milijana, prošetaj se planinama. Oj, djevojko Milijana, prošetaj se planinama. U dolini pokraj Lima, Vasojevka svaka fina. U dolini pokraj Lima, Vasojevka svaka fina. Ja sam rođen 1945. godine u selu Vidrama, koje se nalazi u neposrednoj blizini grada Pljevalja, otprilike 4-5 km udaljeno od centra grada. To mjesto gdje sam ja rođen možda je jedno od najatraktivnijih mjesta u okolini Pljevalja. Samo da kažem da je u istoriji poznato da je tu živeo herceg Stjepan nekad, poslije živeo paša Sulemanović, a od tog paše imanje je kupio neki beg Tahir Begović. A od tog bega je kupio moj djed Vasilije, koji je radio 17 godina u Americi, i tu se rodio moj otac. Zapravo otac je rođen na Durmitoru, ali svega 1 godinu. Poslije toga, kada je djed kupio to imanje, onda smo prešli da živimo tu i to se smatra da je jedno od najljepših imanja. Najljepših. Za mene nije bilo baš najljepše, jer je bilo mnogo, djed mi je rano umro, a otac je, kad je djed imao 10 godina. Tako da je to trebalo obrađivati i raditi. Mi smo imali čak i sluge neke, sve do 60 neke godine. Međutim, poslije to su ukinuli i tako da sam ja relativno rano pretvoren u slugu. Negde imao sam otprilike 7-8 godina kada sam morao da radim sve te najteže poslove na selu. Tada nije bilo tehnike i modernih agrotehnike i tehničkih sredstava kao što je bilo u to vreme. Moralo se raditi, moralo se obrađivati to imanje. Tako da smo ja i moja braća, koji su inače svi mlađi od mene, ima nas 5 brata, 4 brata, svi su završili fakultete, imaju visoko obrazovanje i znači morali smo da obavljamo sve te složene i teške poslove relativno rano. Ja sam počeo da kosim u 10. godini.
ona kriza sa Italijom u Trstu, oca mi mobilišu i sad baš se desilo kod nas stiže to vrijeme kosidbe negde za Vidovdan otprilike tako. I sad meni stric kaže, ajde Mirko, ti mogo bi ti da kreneš malo da naučiš da kosiš. Ja sam sretan, meni je to bilo priznanje neko. Međutim, ispostavit se da ja dobro kosim. Tako da sam tu svoju kosačku karijeru počeo u 10. godini. Znači, nije bilo baš mnogo vremena za igru i za neku razonodu. Morao sam, recimo, iz škole, kad dobijem zadatke, usput da učim zadatu lekciju, jer kad dođem kući ja moram da radim neki posao. Tekla reka, tekla, tekla reka Lepenica. Tekla reka, tekla, tekla reka Lepenica. Posred grada, posred grada kraj Kurjeca. Posred grada, posred grada kraj Otac je bio jedan izuzetno uvažen i poštovan čovjek. O njemu su dosta pisali Crnogorska pobjeda. Bio je preteča i nosilac svih tih naprednih mera u to vrijeme. Recimo, prvi je nabavio motokultivator, da ne govorimo o biciklu, tada niko nije imao ni bicikl. Posle motor, pa kola neka, kad je kupovao kola, morao je obavezno biti Moskvić i to karavan. A to je vezano za našu tradicionalnu privrženost Rusiji. I tako, no, pored svega toga, mi smo ipak imali trenutaka i za razum, bila je puna kuća. Bilo je nas, znači, 6 dece, nas 5 braće i sestra jedinica, majka i baba. Znači, bilo nas je 9 i ono što moram da istaknem ovom prilikom, a što je bitno da bi danas shvatili, recimo, ovaj feministički pokret koji smatra da je danas eksploatisan, da je neravnopravan. Moja majka je, dakle, morala da brine o svemu. Da, imali smo 10 krava, recimo, i što ja znam, 50 ovaca. Znači, ona je sve morala da obavlja te poslove oko muže, oko šišanja. Nije bila pegla električna kao sad. Nije bila veš mašina. Sve morala na ruke da radi. I da bi na kraju morale da odaju polje da radi obične ove poslove poljske. I što je najinteresantnije, ona nikad se nije požala, uvek je pevala. Ne verujem danas da bi žene bile toliko zadovoljne i srećene, a eto, ona je pronašla neki motiv za život i za to zadovoljstvo, jer mi smo, eto, kao deca svi uspeli da se školujemo i da završimo visoke škole. Moja 2 brata, Marinko i Venko, također su se bavili pevanjem. Zapravo, brat Veljko je još kao student bio član kulturničkog društva Žikce Jovanović Španac, učestvovao na raznim turnema, a pre toga je bio solista u kulturničkom društvu Volođe iz Pljevalja. On je kasnije napustio pevanje, radi se neki svoj privatni posao, bio direktor u nekom područnom preduzeću. A brat Marinko je malo kasnije otkrio da ima talenta za pevanje, tako da je on počeo pre nekoliko godina da snima, imao je jedan CD, onda jako lepo pravi i komponuje pesme, učestvuje na nekoliko festivala. Tako eto ispada da mi imamo i neku genetsku predispoziciju. Verovatno smo nasledili to od oca i od majke koji su bili jako muzikalni. A oni od života faktički ništa nisu imali. Otac mi je bio dobar guslar i to je moj neki prvi kontakt
sa muzikom, jer ja sve do 10. godine mi nismo imali struju. Iako je moj grad snabdevao pola Crne Gore, to je čuveni rudnik uglja, a to je bila termoelektrana koja je proizvodila struju za Crnu Goru, a mi na 4, ne na 4, nego od kilometra 2 niko nije imao na selu struju, nego sve urađeno je samo doprinosom. Tako smo mi samo doprinosom dobili tu struju. A ovo pričam zbog toga da bi povezao moje bavljenje sa muzikom. Znači, ja nisam mogao da slušam pesme sve dok nisam dobio neki tranzistor. Radio nije mogao da radi zato što nije bilo struje. Otac je kupio tranzistor i sad je počela otimačina kod tog. Otac voli sluša veste, ja volim slušam narodne pjesme. Međutim, volio i on pesme. I tako da sam ja, eto, možda tek u 10. godini prvi put slušao tu muziku preko radio, pre svega preko radio Sarajevo, jer nama je radio Sarajevo udaljeno otprilike vazdušna linija jedno 100 km, jako se dobro čuo. Čuo se i radio Beograd, a vjerojatno sam zbog tog uticaja radio i Sarajevo i zavolio te sevdalinke, koje su inače u Pljeveljima jako popularne. Moram reći, kad već govorimo o tome, da su Pljevelja bila jedan muzički majdan. Posle Berlinskog kongresa 1878. godine u Pljevelja su podijeljena između Austro-Ugarske vojske i Turske vojske na dve posebne celine. I Austro-Ugarska vojska je donela, to su bili vojnici iz Hrvatske, iz Vojvodine, iz Češke i Austrije, šta ja znam, oni su donali bečke valcere, a sa druge strane smo slušali orijentalne ritmove i ove naše tradicionalne pravoslavne, da ih tako kažem. Tako da je tu stvoren jedan poseban muzički stil koji je uzrokovan tim uticajima sa zapada, orijenta i naše tradicionalne pravoslavne kulture. Mnogo je lijepih pjesama nastalo u Pljeveljima, a te pjesme su se širile iz Pljevelja, su se posle selile za Sandžak, pa sve do Prizrena, pa i do Skoplja. To lijepo u knjizi Sandžačke narodne pjesme piše čuveni etnomuzikolog Miodrag Vasiljević, koji objašnjava da su Pljevelja su zapravo bila 253 godine kulturno-administrativni centar Hercegovačkog Sandžaka. Znači, tu se odvijao i taj život, politički, administrativni i muzički život. Sada kada je izvršena aneksija Bosne i Hercegovine, kada je bila ona hercegovačka buna, bosansko-hercegovačka buna, mnoge muslimanske porodice, a i srpske, preselile se u prvi grad koji je bio na granici sa Austro-Ugarskom, a to su bila Pljevlja, Prijepolje, Priboj, a centar je bio Pljevlja. Tako da je 1898. godine u Pljeveljima otprilike bilo blizu 30.000 stanovnika, a tada je Beograd imao 60.000 stanovnika. I govorim da je taj uticaj sve te zapadne kulture, tri vere, izvršio jedan veliki, zapravo stvorio jedan poseban muzički stil, posebne umetničke vrednosti, jer je tu sublimisano sve što je bilo lijepo iz sve tri te verske konfesije.
Tako, na primjer, to je nastala pjesma Kafu mi draga iz peci, pa zatim Zvezda tera mjeseca. To je sve iz zapisa Miodraga Vasiljevića, nisam doneo tu. Ja sam se začudio kad je on zapisao, recimo, takve pjesme za koje svi misle da su bosanske. Pa, na primjer, s one strane Plive. I sad svi mi mislimo to je bosanska pjesma. Ona verovatno jeste, ali je neko ispevao u Sandžaku u ime neke nostalgije i tuge, jer je neko iz Plive morao napustiti svoju Bosnu da bi pobegao pred austrijske vojske i on govori o toj Plivi, o gajtan travi koja tamo raste sa setom i sa nostalgijom. I ta pjesma malo ko zna da je recimo tu nastala na tom području. Zatim mnogo pjesama, Ja zagrizok šareniku jabuku, Oj vesela veselice i mnogo drugih pjesama, manje ili više poznatih. Oj vesela veselice, vesele ti oči imaš, vesele ti oči imaš. Koga god si pogledala, svakome si ranu dala, svakome si ranu dala. Ja sam volio, pošto sam ja prolazio kroz te muslimanska naselja, oni su živjeli nekim patrijarhalnim životom i žene su obično se skrivala iza nekih tamo prozora. I ja sam recimo bio u situaciji da se sakrijem, čujem kako predivan ženski vokal. I ja se sakrijem negdje da me niko ne vidi i slušam tu nekoliko minuta te njihove izuzetno lijepe interpretacije. Tako eto da je vjerojatno taj ambijent u pjevanjima uticao na moje dalje i muzičko i obrazovanje i na uticaj koji sam poprimio muzički. Onda su kod nas bile jako popularne i makedonske pjesme. Maltene mjesečno po 2 puta su dolazili pjevači iz Makedonije. Ja znam, oni najpoznati pjevači, ja sam to gutao, volio sam tu muziku i tu svoju karijeru sam počeo sa makedonskim narodnim pjesmama. Recimo, prva pjesma koju sam otpjevao sa tamburaškim orkestrom iz Pljevalja, jer zaboravio sam kažem da sam postao član Kulturno-umjetničkog društva Volođa, koji imao jedan odličan tamburaški orkestar za otprilike 15 članova. I prva pjesma koja je bila je Bitola, moj roden kraj. Bitola, moj roden kraj, ja te sakam, za tebe pejam. Posle bilo ovih bosanskih raznih pjesama, crnogorskih i tako. Kada sam završio gimnaziju, još dok sam živio u Pljeveljima, ja sam pratio šta se događa na tim muzičkim scenama u Srbiji i meni je bio cilj da se dočepam nekog dobrog kulturno-umjetničkog društva. I prvo i najveći cilj mi je bio da dođem u Akademsko kulturno-umjetničko društvo Branko Krsmanović, koji je u to vrijeme bio jedan najboljih folklornih ansambala u Jugoslaviji. Tu je bila Lola Ribar, Španac, Dobro kolo je bilo apsolutno najbolje, to je bio profesionalno folklorno društvo, folklorni ansambl. I otišao sam u Krsmanović da polažem audiciju. I na tim audicijama je dolazilo po 50-ak raznih potencijalnih pjevača koji su želeli isto da polažu tu audiciju. I ja sam položio iz cuga audiciju. Jedno
jutro, u svitanje zore, čuđe gore među sobom vode razgovore. Čuđe gore među sobom vode razgovore. I oni su me iz Suga primili, posebno što im je bio potreban, u programu je zapravo nedostajalo, imali su igre iz svih krajeva, ali nisu imali iz Crne Gore ništa. I onda su oni mi rekli, nema ostaviti tvoju Makedoniju, ti ćeš da pjevaš crnogorske pjesme. Pa rekao, dobro, nije problem. I crnogorska muzika je lijepa, nije. Tako da sam ja, pored ostalih pjesama, veoma često pjevao crnogorske pjesme. I mogu da kažem da ja sam se čudio, recimo, jako sam dobro prolazio u inostranstvu sa tim pjesmama. Mi smo svi ovdje mislili kao te crnogorske pjesme nisu one tako muzički raskošne, nisu bogate. Međutim, na zapadu su ih, valjda zbog te jednostavnosti, zapad ne voli komplikovane pjesme i teške pjesme. Oni vole jednostavno, vole su recimo dalmatinske pjesme. I recimo ja se sjećam turneja sa Krsmanovićem po skandinavskim zemljama. Bili smo Norveška, Švedska, Finska. I na jednom koncertu u Stokholmu ja sam pjevao, ne znam koja je bila druga pjesma, bila je Oj vesela veselica. I njima se toliko dopala ta pjesma da sam ja nju morao otpjevati na bis. Da bi me pozvali posle da je snimim za njihovu tu udružene televizijske stanice. Oni su imali jedan televizijski program za sve te nordijske zemlje. I onda su me pozvali da u studio televizije Stokholm da snimim tu pjesmu i iz Krsmanovića su pozvali društvo da odigraju Vranjansku svitu. I tu sam čak dobio nekih honorar, ne znam, 200-300 maraka i tako. Oj vesela veselice, vesele ti oči imaš, vesele ti oči imaš. Bilo mi je to baš interesantno da vole to, ali nije to možda i čudno, zato što ta pjesma, on ima jednu kultivisanu melodiju. Oni naravno ne znaju, ne prepoznaju šta ja, koji tekst izgovaram. Ali ta melodija prosto je, ona miluje, ona ima te ukrase, melizme, lijepe, koji su prijemčivo za jedno kultivisano uvo. Moramo priznati da su muzički obrazovani, taj uopšte zapad, ali naravno ne mogu, njihove narodne pjesme ne mogu se nikad porediti sa našim, jer naše narodne pjesme su proizvod našeg života, u njima je pretočena sva naša istorija, sva naša tuga, sva naša vaskrsnuća, ponori. Na ovim prostorima su se odvijale razne drame, a sve se to na kraju krajeva odrazilo i u našim pesama, koje su po meni jedna od najljepših pesama na svetu. A da ne govorim o folkloru, naš folklor je apsolutno najbolji na svetu. Ja znam gdje smo god išli, uvek smo ubedljivo osvajali prva mesta. Ne samo Krsmanović, nego i druga društva. Mlada jelka ljubi Janka, kao
život svoj, zašto tajno ti ne dođeš meni? Janko moj. Sa Krsmanovićem sam obišao maltene pola svijeta. Mi smo imali sreću da imamo u našem orkestru u Krsmanoviću su bili sjajni muzičari. Tu je recimo Bata Kanda, Vladeta Kandić, bio prva harmonika. Mnogi ne znaju, on je preteča svih današnjih najboljih harmonikaša. On je prvi u repertoar uvrstio Rumuniju, mađarske pesme, makedonske ora, naravno srpsku muziku, i po uzoru na njega su mnogi kasnije harmonikaši, ajde da se ne uvredi, pošto su oni malo ovako osjetljivi, ali to oni intimno priznaju da je Kanda preteča i da je prvi virtuoz zapravo na instrumentu, na harmonici u Srbiji. Tu je bio još recimo Blagoje Petrović, koji je bio fantastičan klarinetista koji je svirao u Narodnom orkestru pored Bokija Miloševića. Ima jedna anegdota, ja sam baš bio prisutan mi smo imali probe za Radio Beograd u Poletu. I sad orkestar je vodio pokojni Bata Rade Jašarević. I nekoga u šali pitao, pa ko je najbolji klarinetista u državi? I on je ugledao Bokija, pa kaže, zna se Bokije. Međutim, krajičkem oka spazio da je tu i Blagoje Petrović. A najbolji je i Blagoje Petrović. Mi smo se smejali, jer Bata Rade je bio divan. Ja mislim da je on Kruševljanin. Školovan, završio je muzičku akademiju, ili prvi stepen muzičke akademije. Bio je vrlo obrazovan i sjajan muzičar. Svi smo ga voleli, on je nama razbijao tremu. Ja sam prvi počeo da pravim te snimke za Radio Beograd sa njegovim orkestrom. I on je mene uvek znao i da uteši i da kaže, sine, nemoj da se plašiš. Zamisli da mi ne postojimo ovde. A u to vrijeme nije bilo baš lako praviti te trajne snimke. Nije bilo kao danas, pogrešiš i vraćaš se 10 puta ili tada smo orkestar zauzme svoju poziciju, svi imaju svoje mikrofone, pevač peva i direktno se snima i šta ispade. Dovoljno recimo pred sam kraj, sve ispadne super, a na kraju neka sitna greška, producent kaže ne valja ponovo. Tako da smo mi morali prije nego što dođemo na snimanja da idemo na korepeticiju. Tamo je bio korepetitor, čuveni violinista Branko Beloberg, koji je radio sa pjevačima. On je tačno nama pokazivao i dikciju i sve što je bitno u pesmi da naglasiš, da po toj dinamici da pravilno otpevaš. I on je dosta nama pomogao svima. Ja pred njega ja sam radio sa jednim vrsnim korepetitorom koji se zvao Ivan Cenerić. On je bio klarinetista kod Carevca. A radio je sa pjevačima Branko Krsmanović. Znam, dolazi su tada i poznati pjevači kod njega da ih obučava. Ja sam sa njim radio skoro 2 godine i on je mene dosta pokazao što se tiče i tehnike disanja i uopšte interpretacije. Ja to mogu reći da sam ja na neki način donekle i školovan pevač. Mada su to mnogi su odbili, ja znam, neću da spominjem ta imena, oni su postali poznate zvezde. Ne, kaže, mi nećemo, on nas tera da mi pevamo kultivisano, a naš narod to ne razume. Naš narod razume, mi moramo da se približimo
vaspitnom i kulturnom nivou naroda koji je vrlo često i nepismeni, tako da mnogi su odbili, nisu htjeli da... Zato nisu ni napravili te trajne snimke. Propio se dujčin petar varadinski ban i on propi sto dukata sve za jedan dan. Dok sam pjevao u Krsmanoviću, meni je uvijek bio cilj kako da se dočepam Radio Beograda. Jer to je za svakog pjevača, posebno u ono vrijeme, a Boga mi sada, dokaz da vrediš. Jer Radio Beograd je jedna institucija, jedan hram kulture. Pored Radio Beograd nisi smio ni da prođeš, a kamoli da uđeš u Radio Beograd. I sad da ispričam kako sam ja došao u Radio Beograd. Obično su bile te audicije. Ja sam jednom pokušao da dođem na tu audiciju i onda ugledao sam ispred Radio Beograda jedan ogroman red. Otprilike možda je bilo 500-600 ljudi koji su čekali da uđu tamo u Studio 6, gdje je stručni žiri ocenjivao da li možeš biti primljen ili ne možeš. Međutim, ja sam odustao. I sad desio se jedan festival vokalnih solista kulturno-umjetničkih društava sa područja Beograda i sa šire. To su bili najbolji pevači iz svih najboljih kulturno-umjetničkih društava u Beogradu. A to su recimo društva kao što je bio Krsmanović, kao što je bilo Lola, Španac, Abrašević. Svi ti pevači su mogli automatski ući u Radio Beograd. Jer su bili veoma strogi kriteriji da bi uopšte došli u to društvo. Posebno recimo u Kolu. Svaki pevač koji je došao u Kolu, on je postao i solista Radio Beograd. Simbil cveće, simbil cveće, mavi zeleno, mavi zeleno. Srce moje lele, srce moje jadno i čemerno, jadno i čemerno. Ama
je organizovao neki taj festival u Domu omladine. I desi se da ja pobedim na tom festivalu i dobijem prvu nagradu. Recimo, drugu nagradu je dobila Gordana Lazarević, treću Ivanka Stefanović, koja je bila član Kulturno-umetničkog društva Đokica Pavlović, koji je sjajan pevač. Malo se sad izgubilo, nema je, ali napravila dosta trajnih snimaka. I posle te moje pobjede na tom festivalu, mene pozove u Radio Beograd Bora Ilić i Ljubinko Miljković. Bora Ilić je muzički urednik narodne muzike, a Ljubinko je bio šef produkcije, tako nešto. To su bile uglavnom dva velika autoriteta i oni su mene pozvali i zapravo oni su mi dodijelili tu nagradu. Oni su bili u žiriju. I rekli su mi da dođem u Radio Beograd da se dogovorimo oko nekih stvari. Rekao, što oni mene zovu sad? I oni meni, da ja dođem kod Bora Ilića i Bora Ilić kaže, ti si već primljen, kaže, u Radio Beograd. Pa ja ne mogu da verujem da sam primljen bez audicije, Mi smo vidjeli sve, samo da se dogovorimo koje ćeš pesme da napraviš te prve trajne snimke. I to je bilo neke 70. godine. Ne znam, snimio sam 5-6 crnogorskih pjesama. A pre toga sam snimio za Radio Beograd sa Krsmanović. Bila je snimili smo neku ploču. Baš, u toj ploči ja sam snimio Oj vesela veselica i jednu poznatu pjesmu u to vreme pjevao Ismet Krcić. Crnogorka, Bor do Bora, ka visoka jela, krši momci ispod dormitora. I ja sam već 68. godine meni su primili ta dva snimka za Radio Beograd. Znači, 80. godine sam počeo intenzivno da snimam, prvo sa pokojnim Radetom Jašarevićem, posle je postao šef orkestra Boki Milošević, zatim s Ljubišom Pavkovića sam radio godinama, sa njim sam napravio. Tako da ja u arhivi Radio Beograd imam preko 100 trajnih snimaka. Što je jedna dosta dobra cifra. Ja sam snimio dosta i zapisa raznih koji se nisu čuli. Mene, recimo, ti etnomuzikolozi su pronalazili neke nepoznate pesme iz ovog dela Sandžaka, iz Srbije, iz Crne Gore. Tako da ima dosta tih pesama koje sam snimio, koje nisu tako popularne, ali su interesantne sa stanovišta da budu zabeleženi, da budu otrgnute od zaborava, jer su lijepe pjesme, nisu hitovi, ali su lijepe, prave, one su zapravo održavaju duh i mentalitet tog naroda i tog načina života u tom vremenu. Mislim da je prva pjesma koju sam snimio za Radio Beograd, pored ovih sa Krsmanovićem što sam snimio, bila crnogorska pjesma Poljem se vije, Oj Zordelija. Poljem se vije, oj Zordelija, po ravnom polju, na vranom konju. Po ravnom polju, na vranu konju. Dakle, na mom repertoaru su se posle našle pjesme iz Bosne i Hercegovine, iz Makedonije, čak sam snimio 2 pjesme, imam neke iz Vojvodine, snimio sam i iz Srbije neke pjesme. Pa evo, recimo, jedna veoma lijepa pjesma koja se do duše pjeva i u Crnoj Gori, ali ne mogu tačno da odredim. Ja mislim da je to pjesma iz Šumadije. To je pjesma Oj moja ružo rumena. Oj moja ružo rumena, oj moja
oj moja ružo rumena, što si se rano razvila, što si se rano razvila. To što sam ja počeo da se bavim pjevanjem i muzikom uopšte nije bilo po volji mog oca. On je smatrao da je to neki posao nižeg ranga, da to rade neki drugi, da ne spominjem koji, da ne uvredim nikoga. Uglavnom, to nije bilo na cijan. Međutim, kad je čuo da ja pjevam na Radio Beograd, onda je promijenio mišljenje. Znači, nije bilo baš ono da se bavim onim, što bi rekao, najnižim rangom i nivom pjevanja, gde ti tamo lijepe novac na čelo i ponižavaju te. A uzgled da kažem, ja sam bio malo i naivan. Ja godinama nisam htio da primam nikakav bakšiš ovo. Kad mi neko donese pare i zalijepi mi, ja mu odmah vratim pare. I onda su počeli se bune muzičari zašto to radim. Tako da sam kasnije počeo da uzimam i pare. Moj otac je tek bio zadovoljan kad je saznao da sam se ja zaposlio u novinskom preduzeću Politika. Onda sam po njemu bio ozbiljan čovjek. I pošto je moj tast bio na nekom visokom položaju, on je bio ministar vojske Srbije, general potpukovnik, on je meni mogao našao mi je na raznim mjestima da se zaposlim, međutim ja nisam htio tu gdje on mene zapošljava, ja sam imao jedan cilj, Politika. Računao sam, Politika je tu pored Radio Beograda. I onda ću ja tu biti u stalnom kontaktu i sa muzičarima i moći ću da se bavim i jednim i drugim poslom. Tako da sam se ja 1970. godine zaposlio u Politici. Devojče, tenko visoko, aman, aman, devojče, tenko visoko, ne odaj sitno pred mene, ne odaj sitno pred mene. Počeo sam od nekog najnižeg radnog mjesta, referent adresa, pa sam onda postao inspektor prodaje, pa referent za plan i analizu, pa referent tiraža, pa šef odeljenja tiraža i na kraju sam završio kao rukovodioc. Ali sam imao širok spektar djelatnosti i veoma odgovoran posao. Ja sam bio kriv, maltene svaki dan sam bio na nekom ribanju. Čim nema novina negde, odmah zovu urednici, zovu ljudi, čitaoci, nema novina, recimo u vašem Kraljevu. Onda sam ja kriv zašto nema dovoljno novina i tako. Tako da sam ja radio na tom, Politici sam radio 32 godine. Ja sam zahvalan Politici. Od Politike sam dobio trosoban stan na Dorćolu. A drugo, imao sam relaksiran odnos prema muzici, prema pjesmi. Meni niko nije mogao da naredi, ajde, uzmi, pevaj ovo. Ja sam odbio na stotine tih ponuda, snimi ovo, snimi. Ja sam snimao isključivo ono što ja volim. Nije me zanimalo uopšte da li je komercijalno, nije komercijalno. Eto, imao sam sreću da napravim jednu komercijalnu pjesmu. Svi pljevajski tamburaši, koja je postala veliki hit. Ali eto, da završimo u priču sa Politikom. I zahvaljujući tom mjestu ja sam morao biti izuzetno informisan o svemu. Pošto je Politika imala 30 izdanja raznih vrsta i raznih žanrova, od sporta do političkih informativnih glasila, ženskih časopisa,
eto kažem, bilo je 30 izdanja. Ja sam morao pratiti sadržaj svih tih listova, jer u zavisnosti od sadržaja zavisi i prodaja. Recimo, kad se pojavila Lepa Brena, tada je bio čuveni list RTV Revija. I kad je ona bila na naslovnoj strani, taj sljedeći broj bio rasprodat. To je bila ludnica. I ja sam morao da pogodim tiraž, da dignem tiraž. To su bili visoki tiraži. Tada je, recimo, TV Revija imala preko 300.000 tiraža. Ja sam se žestoko borio za te boje politike i oni su to znali da cijene. Ja sam imao i dobro platu i za vrijeme onih kriznih vremena kad mi je direktor bio Dragan Hadžijantić. Imao sam dobru platu, oni su cijenili to što ja radim. Tako da ja nikad nisam na uštrb politike pokušao da pevanjem ugrozim moj osnovni posao u politici. Ali eto, uvijek sam pronalazio dovoljno vremena da i za pesmu, i za snimanje, nekako sam uspio da uklopim sve to. Vreme i ljudi. Vreme i ljudi. Vreme i ljudi. Pa ja sam snimio nekoliko ploča. Prvo su bile one singlice. Snimio sam te 3 singlice. Prva je bila sa mojim nekim autorskim pjesmama. Njih sam snimio sa orkestrom Doma JNA. To je u stvari bivši orkestar Mileta Uroševića. Tamo su bili uglavnom ti muzičari, bio je Bata Mitrović. On je vodio taj orkestar. Sa njima sam snimio 2 pesme, a drugu singlicu snimio sa Mijom Krnjevcem. Snimio sam 2 njegove pesme i uvek se rado sjećam. Čika Mije, dolazio sam kod njega kući, on je bio jedan, u pravom smislu reči, gospodin. Jedan veliki umetnik i vjerojatno najzaslužniji čovjek za afirmaciju srpske narodne muzike. Apsolutno, to nije sporno. Veliki učitelji uopšte i muzičarima. Čak i drugu ploču, moju LP ploču sam snimio sa njegovim sinom Acom, ali Mija je sve vrijeme bio prisutan. I Mija je određivao i fošpil, Aca isto vrsan harmonikaš bio, ali Mija je to sve držao pod svojom kontrolom i tako da je, tu sam recimo snimio onaj poznati hit Grana od bora. Grana od bora, pala kraj mora, grana od bora, pala kraj mora, aj, oj Marice, mlada krčmarice, donesi vina. Ne mogu ti ja donijeti vina, ne mogu ti ja donijeti vina. Aj, svud je rosa, a ja sam ti bosa, zebu mi noge. Aj, svud je rosa, a ja sam ti bosa, zebu mi noge. Evo jednu pjesmu koju je napisao Mija Krnjevac, a tekst je napisao moj sugrađanin i zemljak Ruždija Krupa. Ja nisam znao da je Ruždija autor te pjesme, jer meni je Ruždija posle napisao veliki hit, Svi pljevački tamburaši, koja je moja i himna zapravo. Jedna ovako zanimljiva pjesma
o kosidbi, ajde, možda je vežemo za onu priču kako sam ja bio dobar kosac. Anu, djetići, da u polju kosite, anu, djevojke, da od kose nosite, amo, ajte, kose otkivajte, amo, ajte, pjesme zapjevajte. Kozbaša sam među kosima, najljepši sam među momcima, polje kosiću, a djevojku prosiću. Polje kosiću, a djevojku prosiću. Poslije sljedeću ploču sam snimio sa, ovo sam govorio, kod Mije Krnjevca, sa Acom Krnjevcem, isto long play ploča. Tu sam snimio, na toj ploči se nalazi čuvena Njegoševa ljubavna pjesma Noć skuplja vijeka. To je jedina Njegoševa ljubavna pjesma, a ubraja se među najljepše pjesme iz doba romantizma. Santa Maria della Salute od Laze Kostića i Njegoševa Noć skuplja vijeka se smatraju dve najljepše ljubavne pjesme. Treću singl ploču sam snimio sa Zaharovim pjesmama. Sa dve, Zahar je jako dobro pravio te lijepe. Ja sam inače izbjegavao, imam dosta mojih pjesama koje sam ja komponovao, ali eto, Zahar mi je dao dve lepe pjesme i snimio sam za produkciju Studija B. U Ilije ćerka Anđelina, lijepa je ko cvijet ruzmarina, takvu bilu što ljepotu krije, Crnogorka još rodila nije. Takvu bilu što ljepotu krije, Crnogorka još rodila nije. Opojna si kao vino, prelijepa Anđelino, a blistava ko zrak zore, kćeri dične Crne Gore. Prvu long play ploču sam snimio za produkciju gramofonskih ploča sa orkestrom Zorana Pejkovića, vašeg zemljaka i sugrađana iz Kraljeva. Zapravo prvo sam sa Ljubišom Pavkovićem snimio 3 pjesme i onda smo popili u 3 lista duvana, bilo malo više pića i onda smo se nešto porečkali, posvađali, tako reći. I onda je Ljubiša rekao, izvini, ja neću s tobom više da snimam, nađi ovaj drugi orkestar. Rekao, dobro prijatelju, a ja sam s Ljubišom bio najbolji prijatelj godinama. Da bi on mene poslije 3-4 dana zvao, pa nisi ti valjda ozbiljno shvatio, ono je bila neka šala, bilo piće. Rekao, ne vredi Ljubo, jer rekao, ja sam našao Zorana Pejkovića, sa njim ću da snimim i tako i bilo. Tako da, eto, bila su 2 orkestra koja su mi pratila na toj, to je ocenjeno u PGP-u kao jedna od najboljih ploča. To je bio onaj čuveni moj hit Tambural u tamburu momče, koji je postao veliki hit. Poslije snimilo masa pjevača, ali uglavnom ja sam prvi tu pjesmu otkrio. Zapravo nikad i pre nisam ni čuo da je neko pjevao. Nju mi je pokazao neki moj zemljak iz Pljevalja, isto pjevač, koji je pjevao na nekom festivalu amatera. Rekao, što je lijepa pjesma, volio bi da snimim to. Ja sam snimio po njegovom načinu interpretacije. Tamburalo, u tamburu momče, tamburamu
od suvoga zlata, tanke žice kose djevojačke, a terzijan pero sokolovo. Tanke žice kose djevojačke, a terzijan pero sokolovo. Gledala ga hajka sa čardaka, vidi majko lijepa junaka, da mi ga je u dvoru gledati, na njegovim grudma se pisati. Da mi ga je u dvoru gledati, na njegovim grudma se pisati. Sljedeća ploča sam snimio sa Ljubišom Pavkovićem, sa njegovim orkestrom. To su oni narodni biseri. To su sve divne pesme. Posle toga sam snimio, i to je možda kruna nekog mog umetničkog pjevačkog rada, trostruki album Zapisano u vremenu. Taj album je otprilike snimilo svega 12-13 najboljih pjevača, ne mogu da kažem najbolji jer i sebe uvrstah tu, ali to je čak, mislim, pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture. Znači, to je jedan vrlo reprezentativan album sa ovim mojim najljepšim pjesmama iz Radio Beograda i od ranije što sam snimao ploča. Tu su ti prikladni komentari, dobio sam izuzetno povoljne kritike posebno su mi drage kritike od Cuneta Gojkovića, od Ljubiše Pavkovića, od Božidara Ivaniševića, legendarnog crnogorskog pjevača, zatim od Vehida Gunića, koji je najbolji poznavalac Sevdalinke, koji je, recimo, ispričao jednu priču o Safetu Isoviću, koji je bio oduševljen kada je čuo interpretaciju jedne moje pesme, ili Vedro ili oblačno. I Safet je posle, vidjeli smo se u hotelu Slavije, i on je tražio da mi bude producent. I svugdje gdje išao, uvek je, ne uvek, ali često me spominjao i tako. Na čemu sam ja njemu zahvalan. To je za mene mnogo veća nagrada nego da dobijem nagrade od nekih žirija. Bila Ljubav Šantićeva je pjesma koju sam snimio prije možda 7-8 godina, ne sjećam se tačno. Muziku je napisao Voja Remović. On je završio muzičku akademiju u Sarajevu, a tekst je pisao pisac Ibrahim Dedić.
a taj Ibrahim Dedić je napisao jedan od najvećih hitova, Ne klepeći na nulama. I posvećena je mostu, zapravo ono koji je srušen u Mostaru, i kao eto neki vid protesta protiv tog vandalizma koji se dogodio da se sruši jedan most koji je star nekoliko vekova, navodno iz nekih strateških odbrambenih razloga, mada mislim da je to više rezultat nekog divljaštva i nedostatka razumevanja za kulturno-istorijske spomenike. Ja inače osuđujem sve te ljude koji su rušili verske objekte i posebno kulturne objekte. To je za mene jedan zaista divljački čin. Meni isto je draga, veoma lepa pesma. Ako Bog da sreću te mina, usred bašte gdje jorgovan plavi, da te pijem ko kapicu vina, dok Neretva pjeva o ljubavi. Da te pijem ko kapicu vina, dok Neretva pjeva o ljubavi. Bila ljubav Šantićeva, a ti moja i još veća. Sjetimo se svog Mostara, da nam dušu dirne sreća. Bila ljubav Šantićeva, a ti moja i još veća. Sjetimo se svog Mostara, da nam dušu dirne sreća. Pa osim ovih izvornih pjesama, ja sam prije svega tražio da pronađem izvorne pjesme koje nisu eksploatisane, koje nisu ranije snimane. Ja sam i komponovao jedno 20-ak pjesama, možda i više, ne sjećam se tačno. Među njima je svakako najpoznatija Svi pljevački tamburaši, koja je na neki način moja himna, moja lična karta, veoma popularna pjesma. Sa njom sam doživljavao i neke lepe trenutke, bilo i nekih koji nisu baš lepi. Uglavnom, dešavalo mi se da sam morao da izvodim, recimo u Užicu mi se dešavalo, bila je neka svadba, pa ja sam morao da otpevam, ja mislim, preko 20 puta. Znači ide jedna pjesma i odmah dolaze, ajde pljevački tamburaši. Tako da ona i dan danas je popularna širom svijeta i po uzoru na tu pesmu kasnije su komponovane i druge pesme. Ona je na neki način bila prekretnica u tom muzičkom stilu koji je negovan u Crnoj Gori. Ona ne bi se mogla ni nazvati klasičnom crnogorskom pjesmom, ona je više pjesma gradskog tipa, tog sandžačko-raškog stila. Po uzoru na nju je recimo komponovane Mostovi na Morači, pa posle Ivanova korita i mnogo pjesama vidim na crnogorskoj televiziji koji dosta liče na tu pjesmu. Ej borova šumo mlada, kraj pjevalja starog grada. Reci meni proljeće ti, ko mi dragu noćas prati. Svi pljevački tamburaši, svirajte mi pjesme tužne, drugi ljubi usne mene, što ostaše meni dužne. Drugi ljubi usne mene, što ostaše meni dužne. Ja sam dobio dosta ponuda od raznih
kompozitora, ali nekako mi se činilo da nisu baš najbolje za mene i onda sam ja skoro na svakoj ploči imao po 2-3 moje pesme komponovao. I što je interesantno, sve su primljene u arhive Radio Beograda. Znači da nešto i vrede. Hvalila se lepe mare majka, hvalila se lepe mare majka. Da joj Mara zoru ne prespava, da joj Mara zoru ne prespava. Pa bilo je i tih priznanja i nagrada, osim tih na festivalima što sam dobio nagrade. Meni je posebno draga i vjerojatno meni je sigurno najdraža nagrada mog rodnog grada pjevalja. To je nagrada 20. novembar koja se dodeljuje najprestižnija nagrada grada. To je kao da si dobio u Beogradu oktobarsku nagradu otprilike. Zatim sam dobio nagradu za životno delo Crne Gore. Dobio sam status istaknutog umetnika. Danica Vukova zadužbina posvetila mi je 32 strane, što je isto jedno izuzetno priznanje, izuzetna čast. Jer svega 7 pevača narodne muzike se našlo počevši od Vulata Jeftića do Anđelije Milić do ovih novih Berima, Cune, ne znam koliko. Jordan Nikolić je dobio tu nagradu i Staniša. Onda, šta znam, bilo je dosta tih priznanja, imam tih diploma i ovih zahvalnica, koliko hoćeš toga. Pa eto, meni je posebno draga i ta nagrada koju sam dobio od Radio Beograda, Prvi glas Studija 6. To je bila velika manifestacija koja je organizovala drugi program Radio Beograda, gdje su bilo na 100 pevača iz cele Jugoslavije i na kraju u finalu smo, da tako kažem, pobedili Goca Stojičević i ja. Podelili smo prvo mesto. Ja sam često i učestvovao na tim humanitarnim, besplatnim koncertima. Smatrao sam da je ljudima u nevolji potrebno povećati. Meni nije bio problem da odvojim sat, dva, da odem u neku bolnicu, da otpevam i da... Znam, ranije smo često išli, a često sam išao sa pokojnom Verom Ivković, ona je divna bila, isto bila veoma poznata po tom humanitarnom radu, po tim bolnicama. Onda kada se gradio neki objekat i tako, davali smo neke doprinose pa za svoje kolege i tako.
procvetala, ružu gledam pa sam zaplakala. Ružo moja, mladost sam ti dala, svojom sam te suzom zalivala. Ružo moja, mladost sam ti dala, svojom sam te suzom zalivala. Mogu da spomenem da sam i za predsjednika Tita imao 2 nastupa. Jedan je bio u svečanoj sali Saveznog izvršnog veća. Drugi put sam nastupio sa Krsmanovićem povodom njegovog rođendana, 25. maj u Domu omladine. Tu je bio Kardelj i sve najviše rukovodstvo. I sad eto da ispričam, rekli su mi u Krsmanoviću da ću da pevam u Crnogorskoj narodnoj noši. Međutim, kažu ne, kaže, ipak smo odlučili da kupiš odelo. Kako odelo? Ja nemam, ja došao student, nemam odelo. Imam odelo, ali nije to. Ne možeš pred druga Tita, ideš bez veze. I ocu pošaljem telegram, šalji pare, pevam kod druga Tita. A pošto sam volio druga Tita, više nego ja, posljedno meni pare, ja sašijem super odelo od Listera. Međutim, on kaže, ipak ćeš da pevaš u narodnoj noši. Rekao, super, ja ni kriv ni dužan, ali zahvaljujući drugu Titu dođak do super odela. Da zna zora, kada dragu ljubim ja. Ne bi zora, nikad pusta svanula. Ne bi zora, nikad pusta svanula. Pored mog profesionalnog bavljenja muzikom i mog stalnog angažmana u politici, meni je porodica bila na prvom mjestu uvijek. Ja sam otac 5 dece, imam 4 sina i ćerku. Sad kod mene je malo specifična situacija, ja to zovem pozorište u kući. Najstariji sin ima 48 godina, a najmlađi 10 godina. Znači, razlika je skoro 40 godina. I sad, desilo mi se da sam ovog sina, Ognjena, koji sad ima 10 godina, dobio malte ne u isto vrijeme kad sam dobio i unuka od ovog najstarijeg sina. Razlika je nekoliko dana. To je neko rekao, nije bogat koji ima kule i gradove, nego koji ima kćeri i sinove. To je i tačno, a sad, s obzirom na današnje okolnosti, bojim se da bi ta definicija mogla malo i da se promijeni. Danas, ko ima djecu, mora da se odriče mnogo čega. Najstariji sin mi je kompjuteraš, on radi ove programe na kompjuterima, radi sa Indijcima, Amerikancima, šta ja znam. On je odličan, prvi počeo da pravi te prezentacije na kompjuteru, ali to, nažalost, mene nije baš najbolje podučio. Nemaju oni baš mnogo vremena, ali dobro, neke osnovne stvari znam. A drugi sin mi je se bavio privatnim biznisom, on je godinu dana mlađi. Prvi se zove Nenad, drugi zove se Predrag. On se bavio veleprodajom cveća, imao je cvećare, međutim taj posao je nešto propao i sad se bavi nekim
drugim privatnim biznisom, sa kolima nešto trguje i tako. Ćerka Nina, to mi je ćerka iz drugog braka, ona je moja miljenica i ona je sada stewardesa u Kataru, u čuvenoj kompaniji ovoj katarskoj, koja je najpriznatija, kažu da je najbolja kompanija na svetu. Ali koliko sam srećan, toliko sam i tužan. Malo je, nedostaje mi, a i brinem se ti letovi, putovanja. Aleksandar, on je se bavio fudbalom i onda je povredio koleno, igrao u Basku. On sad završava u srednju ekonomsku školu. Ne znam šta će biti dalje, da li će da upiše, nije nešto baš zaljubljenik u školu, a ja ga donekle i razumijem, jer danas završiš, recimo, ekonomski fakultet, ne možeš da nađeš posao, završiš mnoge fakultete, ne možeš da džabe si učio. Mali Ognjen sad završava 4. razred osnovne škole. O njemu i o njegovim ambicijama ne znam još ništa. Unuke imam jednu unuku koja ima 25 godina, imam drugu koja ima sad 5 godina i unuka koji je isto godište kao i moj sin Ognjen. Tako da, eto, imam 3 unuka, zapravo 2 unuka i 1 unuku. Sad, valjda će ih biti još. Dočekaj mi, majko, cvate s punom bocovina, tvoje suze radosne su da naženiš sina. Povedi, majko, kolo radosno primi snaju, ljepša je no proljeće, ljepšano cvijetu maju. Povedi, majko, kolo radosno primi snaju, ljepša je no proljeće, ljepšano cvijetu maju. Vreme i ljudi. Pa gledano i sadašnje perspektive, ja kažem, već je jesen života, Boga mi, već i zima, meni je 74. godina, i kada se osvrnem iza sebe, mogu da kažem da sam u principu zadovoljan. Eto, na neki način sam se ostvario i u muzici, u pevanju, a i u ovom drugom poslu. Sad, da li bih nešto menjao? Možda ne bi. Ne bi, tako ti je onaj Gospod Bog odredio i vodio me tim putevima. I to je to. Ja sam se dosta angažovao. Napravio sam kuću, imam i vikendicu neku. Znači, svaki dinar koji sam uložio, nešto je ostalo i po kafanama, ali glavnina je otišlo u ciglu, crep i ovo. Jer meni kad se dešavalo, mi se, recimo, kad su mi ponudili pjesmu Mostovi na Morači, sad autor teksta nije mi tražio ništa, nikakve pare, međutim autor muzike 500 maraka, što i nije neka para, bila je u to vreme, nije baš da nije. A ja tada razmišljam, rekao, šta ja znam da li će biti hit, da li ovo, da neće i da bude hit, šta ja moram da radim u politici, ja neću napuštam politiku i da je najveći hit, ja opet moram da se bavim tim poslom. I tako da, rekao, bolje meni da ja kupim 3-4 prozora, nego da rizikujem i da uzmem. Nuđen mi je još jedan veliki hit, ali bi taj mi tražio 2000 evra, rekao, to ti daj nekome drugom.
Pa penzionerske dane ne bi se moglo reći da provodim kao klasični penzioner. Ja mislim da bi mi to veoma teško palo, jer ja sam čovjek dinamike i volim da radim, volim da sam u pokretu. Nažalost, imao sam dosta zdravstvenih problema zadnjih 10 godina, tako da nisam mogao ni da se bavim ozbiljno ni sa pevanjem. Ali eto, nije da nemam poziva, imam dosta poziva. Sad sam se sjetio Dobrivoja Topalovića, on je mnogo duhovit čovjek. Tako mi sedimo i pričamo i sad kaže, meni kad zazvoni telefon, ja se sav potresem. Rekao, evo neko me zove na neku tezgu tamo da idem, da se lomatam, da idem negde po nekim vrletima. Rekao, samo da nije tezga. Pa ja sam nešto slično tome. Ne volim baš, prihvatam nešto što nije daleko, što je blizu, što mi nije napor. Inače, nije da mi ne trebaju pare, ali da to nekako se petlja, što bi rekli naši, prolazi se. Mirko je jedan veliki gospodin, čovjek intelektualac, obrazovan, koji fantastično pjeva, koji je dobar drug, koji je čovjek kojeg ja vrlo cijenim. Mislim, ja ne znam šta bi o njemu rekla, osim da respekt prema njemu kao umjetniku i prema čovjeku i da vam kažem da smo jako dobri prijatelji. Nažalost, ne viđamo se često, ali kad se sretnemo, dobro se ispričamo. Ima jedno oko što me kradom gleda, jedno oko smeđe meni mira ne da. Zbog nje budan čekam zoru da zarudi, ona svakog dana uzdah mi budi. Zbog nje budan čekam zoru da zarudi, ona svakog dana uzdah mi budi. Evo, pošto je ovo kraj ove naše emisije, nadam se uspješne, ostaje mi da se zahvalim vašoj kući, renomiranoj televiziji Melos iz Kraljeva. Eto, jedno mjesto Kraljevo ima jednu veoma uglednu televiziju koja neguje našu tradiciju, što se ne bi moglo reći za mnoge ove televizije. Ja sam gostovao po nekim televizijama lokalnim po Srbiji, pa na svašta sam nailazio. Ali eto, ja sam i ranije imao pozive za tu vašu kuću i zaista bih vam se zahvalio, jer ste jedna od retkih kuća koja čuva tu našu tradiciju i neguje, poštuje, a citirat ću ovdje Svetog Stefana Nemanju, koji je rekao: nije greh pevati tuđu pesmu, ali je veliki greh zaboraviti svoju pesmu. A vi ste ti koji niste zaboravili svoju pesmu, svoje poreklo, svoje korene. I hvala vam najljepše na pozivu. U lijepom starom gradu više gradu
ostade mi samo tužna uspomena. A šikovac dragom skoro svako večer, a šikovac dragom skoro svako večer. Slušam, pjevaju slavuji na Bikavcu brdu grada Višegrada. Ustaj curo mala, ružo procvetala, već je zora rana, Drinu obasjala. Već je zora rana, Drinu obasjala. Vreme i ljudi. Vreme i ljudi. Vreme i ljudi.